Ekipet profesionale të ndërmarrjes publike komunale të Gostivarit dhe ndërmarrjes publike ujësillësi dhe kanalizimi Shkup po hartojnë një plan për rikthimin në funksion të ujësillësit të Gostivarit. Plani parashikon kontrollet vazhdueshme të cilësisë së ujit në disa pika publike, ndërsa ministri i Shëndetësisë Sasha Klekovski thekson se furnizimi me ujë do të rikthehet vetëm pasi të konfirmohet se ai është plotësisht i sigurt për përdorim. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga Qendra për Shëndet Publik të dorëzoj të gjitha mostrat e ujit të marra gjatë vitit, së bashku me datat dhe lokacionet përkatëse. Значи, јавното комунално предпријатие како давател на услугата со закон е задолжено како се врши проверката на квалитетот на водата. Прашањето е дали јавното комунално предпријатие ја вршило таа работа, бидејќи еве можам да кажам Центарот за јавно здравје во Тетово, подрачна единица Гостивар, ја добила набавката за вршење на контрола, меѓутоа таа е со ограничен број на мостри годишно. И во рамките на тие мостри годишно, Центарот за јавно здравје ги земал мострите. Ние сега ги анализираме резултатите и местата кај што се земани мострите, бидејќи тоа ќе биде потребно и за планирање на следните чекори. Kryeministri Kristian Mickoski lidhur me gjendjen e krizës së shpallur në Gostivar dhe mekanizmat e mbështetjes institucionale që do të ndërmarrë qeveria, tha se prioritet është sigurimi i ujit teknik për banorët e më pas edhe furnizimi me ujë të pishëm për anëvisërit në Gostivar. Слам ќе се донесат одлуки. Важно е сега, откако полека но сигурно работата се превзема после летаргијата која што имаше општината од страна на државните институции, да обезбедиме најпрво техничка вода, а потоа и да обезбедиме вода за пиење. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се превземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале. Autoritetet apelojnë drejt e qytetarëve që të vazhdojnë të ndjekin rekomandimet e institucioneve kompetente.